So ine promoter de Muswaga kanda nkore media. Tujya twataye hano urubunyonyi Bugamba tujya life ya mizi. Noreba tujya mpate mwembarara kakoba. So kandi ubunyonyi n'uburani Bugamba so kimayisa nguturi ahamizi. Ati nyoni nkwereka River Gwizi. Ngereye ku flowingamo kwe kutambura. Ya, urebe River Gwizi neha. Turi nkasi ya Bishop Stewart University okwe. Ati niyo River Gwizi ejo njano ogireba. Namizi mingi akwa bakajana connectinga na River Kagera bakora umugero go gwa River Kagera so amizi gona aguba kunywa abambarara bone nigaruga. So you can see the flowing of the river. You can see the river flow. Njeji niba kubandi beta shore nkungu. So ejya mizaga ninkuba nimbireta nkore media iwe nkore media live ibutaka rugaho utakabuzabuzuga ibirungi ni bingi ebitiro ntuza kukuretera kandi bitukurongera kukuretera ingira wagareba no basa kungambira cyo kwenda kumanyaho chona nimba nikugambira Gwizi ni rugahi ni connecting nkaiso twatanka ka introduction aka bashamu nimbeshengereza na bacyara mwena bajya nkore media kumbasa kusharinga kandi ikintu kikakura nito tukagira amani tukabarondera waka ya mani mukabasa kureba mukashemererwa mwe bari munonga. Ndi ine promoter DM Swaga wankore media na super promotions ziganejo company tsingiro promoting music yawe basa promoting anite kandi be international.